जरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की नॉर्थ ईस्ट डायलॉग मीटिंग ताबीरब सिंबु तरामनोक जरी अखोगी नुमित हुंबुतरुक चुपना चटकदब लमसांग खोरत खोंगचत अखोगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अखोगी मणिपुर टू मुंबई ngarang अखोगी AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अदगी MP राहुल गांधी कांग्रेस की अखोई चीफ मिनिस्टर अनि यावना लोइनना अखोई तोंगान तोंगानबा अखोगी मकोक थोंग कया हाइबा तारे लाकांदा अखोई ngarang कनोदगी खोंगजोमदे खोंगसान बा हौख्रे हाइरिबा खोंगचतसी अखोई सांग्रब लमसांग खोंगचची मसैदा अखोइना अचुम पुरकनबा मोदी सरकार की सांगलब चही तरागी सैदा थेंगरेबा कॉन्स्टिट्यूशन पीरेबा अखोगी इक्वालिटी दा इनजस्टिस लेतबा अदगी अखोगी तोंगान तोंगानबा भारत की मपांग कंखत हन्नबा अचुम पुरकनबा सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली हिरम के आदा हाइबा पाउजेल पुरगा चटकदबा लमसांग खोंगचची ngarang अखोई खोंगजोमदगी अखोई खोंगसान बा हौख्रे हाइरिबा खोंगचचिना मै हौना चाइबा अखोगी मणिपुर स्टेट सिदगी मफमसी अखोगी प्रिविलेंज सिचुएशन सिदा खल्ले हाइराकांदा ngarang खोंगसान बा हौगिबसी हाइरिबा अखोगी लमसांग खोंगचचिना मणिपुरदा मसिना पीबा मसिगी चनफम मसिना कदाइ फौबा कानबा पी अमसुंग पीदे हाइबदो हिरम मसिना नैनबीदमक्ता ngasi gai कोगी नॉर्थ ईस्ट डायलॉग की थमजरिबा टॉपिक सी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा टू डिवाइड और कनो अखोगी पुनसिनबा नत्रे हारकांदा अखोगी यूनाइट मणिपुर हाइबा टॉपिक सिन थमजरिबसे अदो हिरम मसिदा अखोई खन्ना नैनबीदमक्ता ngasi अखोगी स्टूडियो दा लेंगसिनदोना लेबिरे अखोई अहानबदा अखोगी काइकुमनजिबे पैनलिस्टिंग सी खोइरोम लोयालाकपा एडिटर नहारोलगी थौदांग ओजाबु नॉर्थ ईस्ट विंडो की माइकेगी तराम नोकचरी थागचरी अनि सुबदा लेंगसिनदोना लेबिरिबसी डॉक्टर किरण येंद्रेम्बम एडवाइजर NSB हैब दिल्ली लोइनना सोशल एक्टिविस्ट ओजाबुसु तराम नोकचरी थागचरी अहानबा कोई डायलॉग की कनोसी राउंड की क्वेश्चन छै ओजा लोयादा लाकचगे ओजा कोइगी हुजिक तंगदो लेतादबा अखोगी लमदम से थोइबि इरांग मरक्सदा अखोगी मणिपुर की प्रजाना पामिसि वी वांट पीस नॉट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबने करम मतमदा तंगदो लेता बहंजलक्तुना हानिगी पुनसि मरेन हिंबंगमगनी शांति लेना लेबंगमगनी हाइनासदा कना लांथेंगरिबा शांति पामी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीबे यारो हेना लेदिबा चैरक सैदा अखोगी ngarang chatpa hogiba lamsang khongchat भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ना कोई लमजिंगा चटकिबा खोंगचत असिना मसी लाखन्नबा होनबदा मणिपुर प्रजान लाउरगा लेरिबा खोलाव वी वांट पीस नॉट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबसी मसी लाखन्नबा होनबदा मसिना असि कदाइ फावबा मसी कानबा पीबेगी मसी की चनफम से मणिपुर करिनो हाइबसे अहानबदो जान थमदि आई अहानबदा समायना थमजगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी अमदी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी अनि ने सिलगा ngarang dagi hongna imphal dagi mumbai phawba nimit kun tarukni sumna no sorry nimit humbu tarukni sumna satkadaba makhogi bharat joro ne jatra masigi khongchat se yamna thamoi sengna laibak sida shanti porokna ba laibak sida ingna tamna leinana ba laibak sida justice porokna namgidabakta लाइबाक सिगी डेमोक्रेसी कन्ननबगिदमक्ता यामना थमोय सेंब खोंगसेट अमा ओइरमगदि मणिपुर की मियाम अमदि भारत की मियाम पुरमंगना अदुकी मति हराउनगनि ngarangsि खोंगजोमदगी हानना हौना लमथाकी बदुदा कांग्रेस की लुसिंग बाय तारे राहुल गांधी दा मणिपुर की माइ वेलसिंग फायरिबा थोंला हापीबा माइरा से फायर खोंगसेत चली अदुगा कांग्रेस की प्रेसिडेंट ना इंडियन की नेशनल फ्लैग से फायर का मधुगी खोंगचत चल मधु चलब मतुंगदा ngaraang si Chiangmai da liaga ngasi si Kangpokpi yoban Kangpokpi yorpa matam dadi Kangpokpi gi kuki jing hai batare Rahul Gandhi lakpa the we want separate administration halal अखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा पामी हाइबगा लोइनना अजागी राहुल गांधी ना लीड तौरगा लाइबा मदुगी खोंगचतु वोए अदगा कांगपुक्पी गी अजे पब्लिक ग्राउंड द पांगथोपा मियाम गी मिफम दुदा लोरेबा मतुंगदा राहुल गांधी मसा यावना अखोगी कुकी लीडर सिंग कुकी गी मियाम गु लोइनना हराव मथोय कामिनेदना जगोई सामिनबगी मायाम अमुसुई मसी सोशल मीडिया दा फेसबुक ता लोइनमुक थागनर उन्नबगाक्तनी हाइजरिबा राहुल गांधी ना
kang pupi yo pumatam da kuki praja sina adaki matik harawi Rahul Gandhi ne Imphal yor pumatam da di Congress ki lairiba president ado Congress ki CLP ki leader Ibovi gai khangam CWC ki member Manipur ki wariba issue ki matang da minute ani tamjana bagi matam piki di hariba natra Manipur miyam ki lairiba leader sing unadana Manipur issue si kari no hui kari film lairi state government kari Thoudang locally noi kari to haningi haibodu as a leader of political party hahin gide matam piki di adubu khwaidagi nungairibadi Kang Pupi ki public ground meeting pangtho matungda Kang Pupi dagi na senapati phawbo gi manung gi bus ta chatpagi lambi sida Congress khogi cookies gi leader manga tara tonga kanda kari gi dong separate administration cookies na talibano cookies gi apamba kari no haibudu ngajagi makhoina semjaba document mayam puthoga Rahul Gandhi sida ngajagi tourist lakpa da madugi kari haini akhogi tourist guide singna akhogi bus manung sida ngang bagi speech tu ka samana na Rahul Gandhi sida phajana ngasi se ngang thagre madu social media singda phogdon or pani miyam na ubani aduga kochat chatna maduda Rahul Gandhi wa maset am tangang dana munatai Manipur lakpa matam da Imphal da lakpa matam da Khongjom da lakpa matam da na Manipur ki miyam maruwain meli mitei singi representative sing leader sing famine rakanda lairiba issue thani fan helebe issue si matang da wai maset amata tabi bagi matam laikide even though Congress leader sing da mangoda hain be matam bhawda phangi deba Manipur Pradesh Congress Committee ki leader sing na Rahul Gandhi da Manipur issue ki matang da fajana brief toba natraga Congress ki leader natraga su Manipur ki lairiba civil society organization oro mara paibi oro leader je unaraga fajana Manipur ki issue si mahana mamang da laame hojik kari wari Congress na kari to honingi haibi wafam do supon pandi laiba question de Rahul Gandhi amdi Congress party si cookie sing na khwaidi pamjaba party ama oire haidana cookie gi jam graba miyam du nga si woe wokpaduda maduna ulaibadi cookie amdi Congress ani gi marakta afaba mari thajana bagi mari leire hapsi utpugum tawe adu betari Manipur mai hongno sai separate administration tale makhoina separate administration tan ba matamda mitei gi mathona leba naha mayam hat kre nupi ngang mayam hat kre even nupi phawda me ahum gi sida rap to bagi wapam phawul lei kre adu betar di Rahul Gandhi na lairiba cookie gi leader sing da noina separate administration tali se karino Bharote amatani Manipuri amatani akoi punna lemina pham thoktra punna lemina gadamni noigi separate administration demand to do maram chade handok pham thokta bra haibagi wafam ama phabo phongdok tabgi na maram na karigino Congress na cookie singji ngachagi yamna nungsiramaba cookie jina Congress aduki matik nungsiragadi hauji leiriba Manipur da thokliba mai mulu yadriba thani pan mapan hajal aba thamapan hajal kadoriba asigi irangsi Congress na settle to matam de yam laina togune na khali maram de cookie na Congress atiki matik nuksibani na Congress ki kangbu na cookie kangbu du kampu pi de bu lakera Churachandpur da bu chatkera natra Delhi da bu kogera kauraga Manipur is part of India India je shanti oihan je haragadi Manipur shanti oiba mathokta de mathoktai aduna noi kambuse Delhi da lao natraga akhoi lake Manipur is shanti hanjina je haibagi appeal amata tawdabse masi that's very unfortunate Masagi political gi oiba khudok Lok Sabha gi election ko selektre Lok Sabha gi election is the mai pak Congress ki mirep sing mai pak na namgin magta madugi election ki campaign amo ina lakpa madugi kano gi Bharat Joro nai jatra du oidori bra haibi gi wafam ne hoji lai si adu betar ga di
हजिकी मणिपुर की कन खरब इरांग मरक सिदा भोट का मरी लेने ना कैंपेन तो बता रहा कि मणिपुर की मियाम ना क्या की मती खुदोक्सी अमगने मरुई ना मेली मिटे सिंह ना खुदोक्सी सिवई दबी मरम लेते मणिपुर इलेक्शन की फीलिंग हम तलेते मसा मसू काइना बगी मपुरो बे काइना बगी मबुंग मोफा काइना बगी मिकम मेरो कोन मया मरक सिदा इलेक्शन दे इम्पोर्टेंट पीरियड का अंदर मधुगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से चटपो ओरमगदी मणिपुर की मियाम ना अदुकी मती वरुगने ना इदी खली अदुना हौजिकते पॉलिटिकल माइलेज लौननबा होनबा मयाम सु यौदब नते मणिपुर की इरांग सिदा कनागुम्बा सिना एनी इंडिया की लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी की लीडर अमतना मणिपुर लागा मिटे सिंबु थिमजिनबा अदुगा कुकी सिंबु थिमजिनबा पुन्न फमिननबगी मधुकी मेकानिज्म अम यातपसु नतबा पॉलिसी अमसु यौब नतबा संबनगी वांग मद लेपगा येंगाकांदा मधु लाउदुनदी यारोय हजरिबा संबल की वांग मद लेपे मथौ तादे चंगसल लाकांदा कुकी की लुसिंगबसिंग मिते की लुसिंगबसिंग नागा की लुसिंगबसिंग पांगन की लुसिंगबसिंग तो पुन्न फमिनर कांदा करी करम तौरकांदा मणिपुर शांति हंजलकदगे हैबदो मधुगी वाफम द पुन्न फमिनबगी वाफम होजु लेते सिरिबा वारिबा ngasagi mikap mero khontari di maruin miti sing ayam boy khulngak liba khunja sing chatba chanba chaliba kogi khunja sing kuki sing na fara halai aduki matik jame hareiba aduna sigumba mayam si loina kok foka da ngasagi bharat joro na jatra se mokhogi political benefit khara fangnana bagi damakta lakado be lok sabha gi election asi yengaga election की खुदों साब लौन न बचत पोए न मगे याम लाइबक थी कांग्रेस मणिपुर नुसिरम गनी मणिपुर नुसिरगदी मणिपुर की अपुन बगी वखलोन तो खल्ल कांदा मणिपुर शांति थमनन बगी थोरांग दो लोखत प सुमी नै अहम बरौनी समय तम जगे थागत ओजा ओजाने अमेक मरिक चुम वफम सिंह थंबिखरे आई मथंग से ओजा किरण लाक्टिगे ओजा खोगी ओजाना सु पनबिखिबदा ngangi khongchatna sida akhoi gi manipur gi issue da khanaraga hoi akoi rahul gandhi na hairami akoi manipur tho iba irang sidaida akoi gi narendra modi na wa machet ambo hayu da ba huji awaba maisa lai ngai sa hanna yeng bidre loida na akoi gi manipur miyam na phangli ba china se makoi gi nate na phongdo kiba laikre adu tawba tabu ma stage da akoi ojaloya na su panbi kibda appeal haiba tare manipur gi issue da khanaraga haibadi manipur gi praja mayam sina akoi gi ma lakadam ne habse pung ni pan ma pan de gi thokta na mas ba yam sida ngai raga lady bani koi chaba tak bakhang de kai tawba tabu koi gi delhi da flight kan wata we haibadegi adu gi reason du degi ma pung ani khare helak pa adai da lakhi adada se lak chani gi koi gi manipur se problem labor problem ka prevailing situation mam lady ba state ni matam sai da koi na mana bangjong na dong ma watling da la amaga su ko haibatare sai da kari kari thoi ba kholi ba lamdam chi yengsin matraga tanara go ri shabagi du ma phion su leite sina koi na kanom da khatang thamgre haira kan sai da ngarang mana la amba sai da ojana su panbi ki bada koi gi sidaida ma lakpa saida ngasagi koi hapta kangjai bungdagi satpada yani garo hena koi gi MPCC gi kangbuni yamna wana hona jaba permission pp de tawagi sumaina mayam hekta kano tawba marak saida la kan sa koi gi imphal da kano saida kongjom da wadi shanaraga koi leader sensi ka matam ipi piram da ba haiba tare akoi saida athawbu sing khubum da akade koi ka like haitam ma kan da flexing kalaga national anthem sa akanda da matam si am piram da na chatki ba haiba tare koi da concrete oiba kaino appeal lam tarom da na adu bo koi sek mai da rang sili akana koi kangpu pi stegi di akoina cookie saida akoi gi cookie hills akoi gi news and media website so koi thagalak pada rahul gandhi ga koi mayam se o akanda akoi welcome to cookie land india rahul gandhi ga in tha ba sigum ba mayam se koi loin ma ude mayam loin khangnare adu ma sidai saida asom dana akoi gi panba yabada koi gi akoi cookie sing haiba tare mayam dagi koi doctor lamtin thang hawkip akoi twitter da kari da akoi gi kano da warfare de propaganda mayam sandoi ba koi manipur gi against mayam iriba kano amka haijaba tare ado wari shanadana adagi kangpupi dagi bus to munara gi mayam amaga yamna nakna matam mayam piraga chatki ba haitare si mayam sidagi enkana koi imphal dana matam si piram da ba haitare ado kangpupi dana matam se yamna piba ado masi kangpupi gi oina lak para haibat tare ko imphal ki nata bida lak chini se ado masi kamaina yeng ba yai na sing matang do zai ai mamang da yamba loyan yam phaja wafam yam thambikre aduga huji anchor na hangbir wafam do ai tajarake tajaratring ai da
masigi magi yatra si koi manipur thugai gedro manipur kan gedro ha matang jida ai yo personal observation pije batara gadi masigi posina manipur kan gani ha bagi potadi ai thajaba thamde na ha thamjage masigi chapchaba masigi feedback ma ma tongan tongan ba manipur labor organization singi manung da hai tare organization amana ngarang ngasigi lakribo khongchat sing asi masi ekoi manipur keno tongna nate manipur kaina bagi masak ni haina irakpa dum ngasi yaure adna sumba mayam ama tholai ba sing sida ekoi na ngasi de ekoi taseng haragadi ekoi gi kuki jau community kara iba MLA taraj na ngasi mai cha iba sing si mai khelaga mai chahan gi bada mateng pang gi basi mathakta ngasi de dum makoi na su amu government of India da Minister of Home Affairs da central government da makoi na taseng haiba taragadi more degi kano manipur policing lawthu aduga manipur IRB lawthu state forces sing lawthu aduga commando manipur state personnel sing se book to logi matungina hai wafam sing makoi MLA tarana soi troga ngasimak thadorei adu sigi yatra sigi manungni on the other part aikoi ngarang Rahul Gandhi na aikoi gi sumba khongchat ama mamang da kaina kumar de ko relation gi pot aduna sigi mayam sing adu khongchat mayam se masisu thamgar ji tongana ko sida aikoi na east ge hor west solution ge haina chatpa hobu se manipur ge hobune se yamna faje yamna fai manipur saktai manipur ji irang thu i haibasi takpi bene lawi aruga aikoi na swai da haijening badi sigi yatra sigi manung da ngarang manipur praja miyam si karam tong influence to sigi mite community se haiba man ba mak bot parties BJP inter Congress ki pot adum yawra haibasi aikoi singnaba mayamam lay masigi maramdi kaigino haiba matamda somda aikoi na mamangi adugumba state assembly election dana manipur ki BJP sarkar na ngasi paliba sarkar sina amadi union government ngasi paliba mayam BJP ki mayam sina akho adugumba kuki jau furup na taliba makhoi gi demand sing ado pigani haibagi thajaba pirak khoi bot yawn gi bane na kuki lalobu sing tholaga hai ki wafam sing khoina media da mayam thenagre witness oigre makha tarakpada ngasi lok sabha ki election nakchale lok sabha ki election nakchal kumatam da union home minister na BJP ki adugumba elected sing mitai community degi adu or natraga valley degi kara iba sing kaurukanda loan thupna ikoi adugumba MLA mangaga adugumba Delhi da unahan kre haiba paw myama ngasi khabar da ngang khabar thengnari masigi potse hauji ke oina temporary arrangement ama torokanda hauji thoibe irang se post thamjalaga namjalaga thamaga matam kharaga conflict se public ki dissatisfaction ladiba mayam se masigi si at least masigi ji ko na ba khara madugumba khara chiron khara madu torokanda BJP ki vote khomna gi pot ama nakal ama lalong ama kanna madugi du home minister na Delhi da chaliba mayam sing da nakal ani makta both side instruction piram bi yai haina praja hamoi khoi smai thajaba thami nakal amarom da aikhoina swaida ngasi di manipur praja miyam achu kam thena ware manipur praja miyam se ngasi di asuk thina ware na leiba mathung jida aikoi adugumba makhoi praja miyam gi adugumba kaino sina mogi tax mayam dagi moi lokhatla kanda haiba tare makhoi gi adugumba kaino si tolop sing phangiba mogi kanaba mayam am phangiba aikoi gi taseng ngasi gi elected makhoi tara se masina adum ngasi gi mai changi mathak sida adum kaino toksan ba haiba tare maikhet khesan bagi pota ngasi di adumaina makoina kaino tawbuse aikoi gi kari hai tare adum makoi gi tolop to adum piraga thamaga mai chak ko mateng pang haibagi mongda la ena en toina haijabase kari gi no hai kan swaida ngasi gi adugumba kainoda makoina soi torokana thadoroiba makoi tarana kainoda piraiba posina mayek senga tai madudi rule of law se manipur da leitre executive sing aduga makoi political culture yaudaba political ethics yaudaba moral responsibility laudraba yamna unethical ba conduct mayam na pullaga leiraba parliamentary procedure mayam kala kana masa masa wakal na chalane leiraba kuki jau committee elected tara adno dum maket ket base adum chak base yenga kanda makoina toriba poching do adum daseng tolop sing je makoi mai je khare han chan bigo na piraga thambai mongda yokhatlaga thambai mong man ba ma yawe habase ngasi makoina union home minister da CM tharakana manipur state police amani commando singje logi matungina cherak piu haibana thangal ei pochine swaida aikoi mitai furu community gi pot toga manipur gi lemhori ba kari ba makoi yankhaina makoi tarasi gi makta karimta tobu ngamdrabra procedure me amse lana chat piya de aduga chi tobu ya de haiba mayam am leire adu swais da aikoina larik tambada de mogi larik marakte ibada law marakte yaudaba democracy palewak amada de democracy se masigi posida yamna
लूब पोसी करीनो हाई कान अखोइना तसेंगना हारगदी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हाइबजे करीनो हाइबजे खंगबा मथौ ताइ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर खंग मथौ ता मयामदुदा अखोइना तसेंगना हारगदी मोरल रेस्पोंसिबिलिटी यावद मयामदुदा यूनियन होम मिनिस्टर ना मणिपुर द पीस प्रोग्राम बदमक्तने चलिबा पोट मयाम सिंगसे मसी कराई फाउदा अखोइना इफेक्टिवली मधु माना तौब ngमगदगे हाइबजे असो वाहंग सिंग मयाम लाइ स्वाइदे अखोइना होजिक सुम नैनबा मतमदा अखोइना इन्फ्लुएंस तौनबा मानबा पोट खरा यूनियन होम मिनिस्टर साइड जो राहुल गांधी जो माई मागी पार्टी को यावने हाइबसिगी सब सब क्लियर कट एग्जांपल हाइबबु ओजे अखोइना तसेंगना चलिबा यात्रा असे तसेंगना हारगदी मसिगी कानादबु खोंचत नते अखोइगी कुकीगी लालोब लुप सिंगसिबु मसिबु कैनो तौबा हाइबा तारे यात्रा अमा ओइगनी हाइना पोटसे मयाम अमना अदुम हाइनरक पोट मयाम अम ngasi खोइन थेंगरी मरमदी मसिगी पोटसे अखोइना अहामदा अखोइ द पीपल अलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस मणिपुर हाइबा कांगू ग्रुप सिना PAPPM हाइबसिना हाइ अखोइ महाराजा नरसिंह ना मदु 1844 दगिना 1850 दा मखोइजे अहाम फेस के ओइना मणिपुर दा सैदांग ग लेहनबगी अयाबा पीरकांदा 1950s अमदे अर्लीस्ट 1960s दा ब्रह्मा दा हुजिक मान खंगनै बिसदा सिविल वार थोकदा अनि सुवा फेस ओइना मोइजे सोमदा पुसलखिबनेना पीरे अरुगा अमुक 1998 के 8 अगस्त के अहुम सुवा फेस ओइना मोइजे माइग्रेशन तौलकी स्वाइदाना पीरी मोइगे रिपोर्ट याम फजन पीरी अरु 2005 ता इखोइ म्याम खंगरबा अखोइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदुगुम्बा यामना अरिबा पैरामिलिटरी फोर्सेस ओइबा असम राइफल गा अखोइ कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप सिंग अहामबा मखोइ साइन तौनबा होबु 2005 से मसिना मरि सुवा फेस ओइन लवी अदुगा मदुगी कंटिन्यूअस प्रोसेस ओइना कंटिन्यूएशन ओइना इन कंटिन्यूएशन टू दैट मदु 2005 के ओइना स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना कांग्रेस लेंगाक लेरिङै मतमदा हाइबा तारे स्वाइददी 2008 गोइ कुकी लालौबु सिंगजिगा सु तौनरगा चटपा होबुजे मसि मथंग मनाउ नाइना मंगा सुबोइना मसिगी चंगजरकपम पीखे तरुक सुबोइना हुजिक 2021 दगी हौना हुजिक म्यांमार दा थोइबा कन्फ्लिक्ट सिंगजिना मरु अरकाना मसि मरु ओइना मसिगी वाथोक सिगी खुदोंग चाबा लोरगा सि चंगजले अदुना हुजिक हाइरी PPPM ना हाइ राहुल गांधी's भारत जोड़ो नया सत्रा is a journey in support of illegal immigrants ना ngasi SARS तौर इबो नाकलम सुम मयाम SARS तौर इसी करिगिनो हाइ कांदा एकोइ स्वाइदा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से मसिगी याम लानबे मथकता हुजिक एकोइना ngarang एकोइ कांग्रेस की अदुगुम्बा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सो एबो राहुल गांधी ना एकोइगी इम्फाल की जगह की तंपाक की लमदम की मियोय मयाम से अदु थिना मन लाकने हाबे मतम चाना लाकिद्रगा नुंसा मरकता फौरकांदा ममल यावदबा मी दौन ngasi मयाम अमा उहल्लकांदा ngasi अदुगुम्बा खुदोंग चाबा खननै नबगी हुजिक लाइबा कन्फ्लिक्ट सिगी ओइना सीमा तौनबा आइना प्लान तौरी सीमा तौगे नाकल अनिमा खनबा यादे हाइना मपी मपाम ओइनबा होनदिबा माना थिमजन बिरम मुहुत्ता करिगुम्बा चांसेस अमत पीदना ngasi याम लोयाना हाइगिबा अदुगुमना सुम्बा पोत जाथरकांदा ngasi करी मरमगी दमक्ता अदुगुम्बा कनोदा कुकी लेंदा वेलकम तौरीना हाइबा मतमदा राहुल गांधीना नो मधुगी वॉइस तुमदी होजिक लोइबा इशूसिदा मधु हाइबे यादे अदुना मसिदा एखोइ मसि तौबा यादे हाइबा पोट करिगी हाइदबनो हाइबिसने अदो हबतागदी ngarang मखोइगी दा अदुम्बा अचुम्बगी नयागी खोंचत अदुगा पीस खोंचत अना हाइबा पोट मुंबई बो चकदबा 6000 समथिंग किलोमीटर चकदबा पोटा मखोइना अदुम्बा खोंचत हाइबा ऑनरेबल CM बिरेनना ngaranggi अदुगुम्बा मी मरि सिगिबा मफम जगा अदु चटलगा वांगांग मतमदा मसिदि भारत पुजन नबनते भारत थुगाइनबनि हाइबा पोटो स्वाइदा चुमकपा पोट अमा लाकप्रा हाइबा क्वेश्चन अम लाए मरमदि इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग चथराइबा थोंग मैम सिदी कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा अदुगा एखोइगी लॉ सिना मीगी मथक्ता लोइना नेटलगा लेबिनी मीना लॉ नेट पे यादे हाइबा पोटो ngasi कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन सिंग मनुंगदा सिगी न्याय यात्रा से चटपनी एखोइ डॉक्टर BR अम्बेडकर न थमंबा नन वायलेंस अदुगी मूवमेंट दुदा एखोइगी लॉ गी मतुंगिना एखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रोविजन लेइ मैम फंगनब प्रजा सिंग हाइबदो ngasi di अदुगुम्बा प्रजा अनि गी मनुंगदा अदुगुम्बा सिंग अमदि तम हाइना ब्रिटिश की मरमदि खाइदो लाकपा पोतुदा अमुकसु कांग्रेस के मतमदा सु साइन तोरमबदा थममिबा एखोइगी लालौ लुप मयाम सिंगजे कांग्रेस मतमदि यंगजलौद्रगा ngasi BJP मतमदि ताइनबा BJP ना कांग्रेस हुनबा अनि सिनते ngasi प्रजा सिंग तानिंगिदि बोथ द पार्टीज अनिमक whether ruling or opposition maduda constitution ki provision pi mayam do madugi matung in a procedure to kandana landana the rule of procedure and conduct of business of Manipur legislative assembly ki rule book to yaw with matung ina sugumba tara na ngasi tholoi potse constitution ki karamba provision da police sing na ngasi masagi adugumba lebak maramdam state ki issue ne na state ki kano ne na ngasi ngakchari ba potse state lengak sasang le ngak ba potpu ngasi book to ina police to book to haradi adugumba lalobo mayam do book to haramagadi madugi kuki kano sing do makoi nongoi Birel maton the Pamaga, Cookie Lalo
lauba mission da separatist movement da separate administration da separate constitution da separate flag tan ba yaude makhoi je adu manipur miyang khalen khali haujite makhoi tara je mayek cheng na hena ngasi union home minister to buda ngasi why the center is silent, why the state government is silent, why the opposition parties are not opposing this statement madugi poto ngasi khoina praja amon khangba pame aro tagadi khoina mai chai ba pot je mai injan na ba chak na ba hena mai yang khat na ba khoi tolo piraga tammi bra makhoi elected kuki MLA tara je aduga khoi gi adugum ba tongan ba committee mayam ama manipur legislative assembly gi manungda magi tongan privilege ethics committee finance committee adu committee tongan ba committee mayam semi je committee singi mathau je mase the first privilege solak pa target first priority oina laigado pot se elected ama oina madugi solai privilege solai kangu sing matakta action lokhat na hona ba je moi mathau ne je MLA sing je voted ruling in opposition ani ma kaurabra haibe question ma laib aro tagadi khon swaida lebak nungsiba haibe se sinda nungsiba yaroi ai thabak thadoke natraga ai adro yauksan ge ai sida tauge haiba potuna nate swaida khon honorable CM ge michangi wafam leite congress ki against ki wafam leite but lisang sidna say humdra manga muk ngasi di India da Manipur si 21st September 1949 da merged group matung da ngasi tholai ba wathok mayam singi manung da early 1940s tagi akhoi adum ba ngasi kaino sing se Myanmar sing je 1814 da early 14 nate 1844 adwai dagi hauna changchalak pa urga ngasi phok to lai je makhoi gi population gi ratio ji yang matam zu national population ratio da 17% buk oibe ya haibda makhoi di 50% cross to ine ba aduna swaida aine he haijaba akhoi gi sumba census report collector kangu brigade officers mayam jina mathamoi chengamagadi madugi posit thom boina honorable CM nan haibdo swaida madumadi sumen loi maramdi kaigino da khoi manipur gi disi ba LM khokte hujik madugi soi tawdi yaro kana police book to hai ma DCP moram do mamai do ikai da raiba question ma laiba swaida maramdi mangna selami uniform dudi drama gi lecting oiba aduma kuki militants kanguna sponsor to thado kan DCP book yona ba aduguma administration gi part process ta yaro kanda makhoi gi adum ba hui hangdong na maming thon jala kanda hana Myanmar ndik buslaktingai da hui hangdong mayum da loiba sing do maming thojala thamma kanda mi do laka mi ondhan re na khoina onjan na bane na he haijari process chumak pa yabagi pot ma swaida lai so nakanda so sampur gi adugumba kano MLA oibiramba aduga constituent assembly MLA duna orama nahan khoina tham do maming du kawre mana adugumba makin mama du sahi ahum da angang unai makna sahi mari da mapa oi haiba statement me amama ngasi viral oreba pot ching mayek sengna tai modudi the cookies of communities are habitual liars in this society present context manipur yeng matam su makhoina manipur thugai bani aduna ngasi lengak sasan pajan ningtin tawge na kallaga ju any masadi congress obi BJP obi CPI obi Trinamool obi loin magna masida sumba phiba mamada president leira kanda india ki constitution na pire provision law mayam dana makhoida chap chaba exemplary of punishment khara pidragadi cookie na toroi pot se koina kaidongoi da thingba ngamoi habse swai thamjaningi haujikti praja aikoi unite tabu mathau tai adugumba national party singi national leaders singi adugumba sirol mayam do khoi turga leba matam nate aduna haujikti akoina yamloyana nan phajaba wafum khara mayol gi khongchata aroiba numit ta thamba wafum ai tajawi madugi poto ai hanjana thamroi adubu aina haijaning badi swaida mayolna civil society organization na youth singna manipur gi kangu ngasi loriba Thoudang yamna maru ore aduna akoi swaida regional force ama natraga state ki on lejariba party MPP gumba se yamna kankala lakanda isage ba irom dom lepchaba ngamnaba akoi praja miyam gi cooperation mayam ama masi pinera kanda akoi ngasi thabuk to mathau dai swaida akoina table thimba ngangadaba aduga tasengna haragadi asumba gidamakta lepakanda ai pham thado asu ngame haibado chinna haibana taba thabak na utpa ngamgadaba porkhar daka lai aduna swaida akoina history da politics ki sum phakalaga yeng matamda ama khatang ai thamjage example loisan jage am round se khoi professor Dr. Khoirom haina marksi pol science ki ozani aru MLA orame magna matamama kamain toge hamda house ki session manungda mana kari toge hai matar kari togani habse larik hairagasu madugi parliamentary practice habse yamna luba podamani aduga convincing amne practicing habse masi ibada rule book te yaram do ponina mana kamain toge da larik hairabane na yojiki MA pol science to aduna madugi rule of procedure kandaga business ki manungda magi piri ba tongan tongan maraktu da amakak yawi paper to be laid on table haina adugi pot the paper to be laid on table habse madu high hena session manung da mana table matakta si thangkal aga yenga kanda pare haimne sumain tawdana ikoina politics habse lariki wafum natana larik haiba misu yamna
अंगाव अचौब पोट अमा अदुम थोल्ली अदुना स्वाइद अखोना पामजबदी अखोना हाइजनिंगबदी पॉलिटिक्स नत्रगा डेमोक्रेसी हाइबसदी यामना लुबो अफम ममनी स्वाइद लाइक लाइचुगा मरी लाइनै अदुबो लाइक लाइचु नत्रगसु अखो इपाई पुना चलम लिकलम कमाइन तौदना अखो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस प्रोसीजर कमाइन चलमे मसिगी कल्चर मसिगी प्रेसिडेंस मसिगी कनोदा ट्रेडिशन अदुगा मसिगी कनो माइ कल्चर गुम मयाम सिंगसे अखोना फॉलो तौबा अदुगा रूल प्रोसीजर लाना चटपे यादे हाइबसे अखोना स्वाइ निंसिंग हनिंगी अदुना अखोगी सुंबा मयाम सिंगसी whether any kind of relay or any kind of kano oijasnu madugi mayam do loinamak praja miyang gi fanaba thabuk oragasu community masing suna leiba mini india ne haiba manipur gumbadadi akhoi community ani gi ngasi toriyo potse masidaisida khudong chaba launar kanda karamna singom dei khudong chaba loguni karamna valley gi majority oriba mite community kamaina fangane na hotla kanda thabuk adum kok chanaraga leiba pot mayam do maduna kanaroi akhoi sumba statement singsida congress na bjp hunba bjp ne congress horba praja amoina tajaningde adugi sarupudi leiriba irang se masigi wathok se lotion nabagi damukta kari toba mathu thai ikone kari tawgadabna haibu poto lengak sasan da yaruro praja miyam gi tamna khona porum singji thangro haibu poto madugi potugi mayek sengba amakha praja miyam du upiu karigumba ikogi india gi laws gi manungda hojik ikone karigumba makoi chahi manga gi phida piribase masi chahi manga phadagasu aranba tor popur khudimba singdaba yai kana right to recall gai se hojik ikone chatnaba hauraba leiraba adu tagar chumba mathong huktaba masagi adugumba kari haitare magi kari haitare charam chatpa kuki mla jau community kangun tong torpai film da laiba yamna ethics yaud ba kangu singsna magi professional ethics later kangu sing tori bo singju yaramoi aduga yadingai mathak sta ikon right to recall later ga su ngasidi manipur state legislative assembly su atop state legislative assembly su parliament su rule of procedure and conduct of business haiba post manung da dum yauri adugumba immoral oiba aduga unethical conducts mayama aduga sumba satrak mayam political culture behavior yaud ba singje wakatpa work pa dum yabagi provision mayam yauri ba singdo madu assembly gi privilege sokpani manipur praja miyam gi maida amuba qualification mani hana khalla kanda elected leriba singje punjan biro aduga aran ba makoi tara singdo kadam makal gi punishment according to that law book procedure koi kamai tawdagi habse hona bi hoje aham rong aroi ba chmai tanjiki thagachari oza ne amarik chuma thambi kire mathang si oza loya dalak chige oza kirana su panbi ki bra koi gi mla tara si yo khatlaga thambagi mong aduga koi political party singchina akoi gi lebak si irang da kanna ba to phom thok ko se tawbai ma huta mai gi party ki influence chatna ba honarakpa at the same time akoi kanona su high ki illegal migrant support tawbagi ne haibina chanba haibina chingba koi kanu mayam am lai khre सिदाइस्ता हंदकी राहुलगी अखोगी खोंगचे हाइबा तारे ओजा सिगमा मयाम सु लाइजख्रे सिदा अखोगी चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट दा ओजाना सु हाइपर ओजा किरन सु पनबिखिबदा भारत जोरो न्याय यात्रा से मसी भारत तोरो हाइबा सी पोसे सी ओइना हाइगदगो माली हाइबगी मागी स्टेटमेंट अंग सु लाइकी अदंगरांगी ला अमिबा अखोगी राहुलगी इम्फाल दा तौरमिबा मवोंग अदुगा सोमदा उलमिबा चटखिबा सिपुना मक्से अखोइना येंगे हाइरा कांदा मिसना बैकग्राउंड को थमे हाइरा कांदा कोगी मणिपुर तोरो यात्रा आइना का ओइना काइना कोनी येंगबदा मसी करम हाइना का खनबे ओजाना हाइबी राजनीति ओइबा मियेंग द मोय मसेन पंगांगांग ना बुदुना माने चीफ मिनिस्टर ना हाइरिबा भारत जोरो नते श्री भारत तोरोनी हैबदो अदु जो सुमकपा याय सुमक्त बिसुंग याय कनाम तक खंबंगमते बट मणिपुर के हौजी लेरिबा फिबम सिददी राजनीति वाला सिंह हैतरेने कनाम तना थाजब थमथि था निपन हेलाबा था मापन सुरदबा सुरकदरबा मसिगी इशू सिदो कलमब political party की political leader मतन करी तो खरगे है भी is a big questionable हदिना मणिपुर की मियाम ना कना बुझु थाजब लेते हो हदि election ने ना election की खुदों चाब लौन नम ने ना तौनरिबे मियाम सी मणिपुर की मियाम ने वो election द मसगी important पीर करो BJP की मिफम द BJP पाम जब खरा अदम योलम भैया है कांग्रेस की गरां की जोरो ने यात्रा दुदा कांग्रेस हमदी मागी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुल्लग दुम योरम भैया बट मणिपुर की इशू जी करीनो हाइबदी दासेस इतो तो बनो तो राजनीति ये दुंबा कनो दुदबु अखोगी मणिपुर कनगदम ने ना मणिपुर की ने त थवाई थादु कदम ने ना लेबी ब कांबुजने बु योरम गदो आई थाजदी मरमदी मोगी कॉन्सेप्ट मोगी कॉन्साइज अखोगी
Manipur kandaba yaro ima laiba kadamukta akhoi thawai thaduk kadamni akhoi thawai thadukoni hedana kayam si thawai thagre kayam si asofan nenge adugumba kambu sintuna adugumba political parties ki mifamda yorum godro thajadi mama laiba Manipur nuksiba kambu sinti vote important piroi election de important piroi aduga political benefit pamba mui kharagi magi family and magi relatives nadi madugum badu important piramba ya aduna thoidona Manipur miyam na lumna logde akhoina khangjabada akhoina as a media person media de leiba mi amoina Manipur miyam gi masagi moina khaliba thinking moi leiriba moi wakhalon ado moi behave mayam dida yankanda Manipur leiriba politicians and political parties in the adu lumna lowbuji ai lowde na khale pangang na buiwani election gi khudung chaba lowna na ba election handa ki pangthok ka mamang du jagi ba handa pangthok ko do riba lok sabha gi election ji da magi party gi okay candidate sing ju mai pang na ba hona ba da sanarak pa political drama mane musidi political drama mani masidi Congress ki nate BJP ki nate any political parties ki wanate ba Manipur ki miyam na kari khalige hoji am sengna Manipur ki miyam na hoji political parties ki kari khalige aduga rajniti tawriba kambu rolling ju oro opposition ju oro makoi leaders ki Manipur ki miyam na kari kan ba miyeng ge je Rajniti tawriba political party leaders na masima khangdone masi khangna nabgidamakta ne akogi mayol gi handaki khongsatu da akhoi Manipur gi miyam ju rajniti yaroktaba yadre rajniti yawgadamne habji rajniti yawgadamne haibadi akhoi mayol gi leiriba leadersing adu leiriba mayam du akhoi election lepagi election fight tong ne habinate Karam miyoibu aku candidate oina thado kanda Manipur kangedage Manipur ginu ta thawai thadu pongam gedage Manipur gidamakta kari karam thabak to bongam gedage haiba adung candidate sing do khanna nab hone bada mayolum di madubulu sing leader sing duna mase Manipur gi miyam ga punna seminar kan digest to minagane akhodi maham charba political leader mayamna leibedagi ne ngasi Manipur mangi jaiba madugi message puba campaign amane bandak chaliso aduna ne da kari kuki militant sing haibe tare kamai tonu mapangan ka khalki haibse hoji 2005 ta suspension of operation gi agreement tongna kiba matamdugi Assam Rifles ke tongna kiba matamdugi government ke tongna kiba suspension of operation su tongna khraba matung dadi kuki militant sing si magi designated camp ta magi designated camp ta leibagi mahut loot part of the social lagi miyam dagi senkai tungkai miyam toksale nongoi apa mayam loksale ado hojiti Manipur gi issue si masi thorn na hone bada ngasagi su de leiriba ngasagi kuki militant organization sing aduna organize to padagi mapalom dagi Bangladesh rom dagi aduga ngasagi Myanmar rom dagi atopa yumthang na bisida kosat laga khundari ba kuki kambu jing loine pusale haji Manipur da kuki si lak tara manga dei na kun phawgi makhogi population yogre ne longne ba haji kamjong om da sangsel leiba refugee camps de leisi mi lising tara gi matakti hen khre haji lei sibu hajari ba aduna sigumba mayam sin nattaba khulai purga sangakpa age karyani matam gu sunarba sophisticated weapon sing purga sangakpa kuki militant sing masing ju adoki matik yameba so powerful khulai phare mi masing yame aduna khogi kilometer 4 muktana koisal laga thamiba tampaki saruk sing ji kuki la lobu sing de khong sing jada loina lerga sing du amde lerga loina koisal laga legre aduna ngalaitana mitei singi mathakta mitei khulsing mathakta mitei yum singi mathakta ngalaitana attack toribal landara isine central force mama sing the karida came torgo post hangalei post tu gi manakta kuki militant sing lei kuki militant sing duna
नोंमै मिते खुलसिन नोंमै कापसले असोपन लेरे मिते मियम सौरे होजि नुपी मयाम अमा यांग पोपी लाइन द होजि लमलाई लाइन द गजगी महा रेजिमेंट लैबे यारो चलो न तानरी बपोसे मसीनेब अदुना अदुना होजिति मणिपुर की मियाम न हाइने बदा कुकी मिलिटेंट सिंगिदि मोगी मसेन मबाइना नोंमै मरु बोम तोप आरपीजी मयाम अमा पिसलग मपांगन हापी मिते की खुलंगाप खुंजा सिंगिदि नोंमै मरु पीबी नेबसु लेते बोम पीबी नेबसु लेते डबल बेरे लाइसेंस गन खरा पायर कांदा खुनगाकसे बगी वाने अदुना अखोगी मिते की खुलंगाप खुंजा सिंगिदि खुनमी सिंगिदि मक्तदि मतेंग पांगनबा मी लेते हायदना यामना तोयना लावी अदुगा खुनगाप खुंजा सिंगि चाना थंगनबगी दमक्ता इमा इबेन सिंग इसिनाउ सिंग लेदिबा लेका लेका गिलो ngam जब याखै चामा खाइनर कांदा मोगी असाथक थिलकांदा मखोगी पुनसिबु ngak सेलगा पिजे पिथक तौरिबा सि पुनमक्से भारत जोरो ने जत्रा चलिबा कांग्रेस की लीडर सिंग खंगब्रा सि पुनमक्से रूलिंग पार्टी द लेबा असागी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर सिंग खंगब्रा एमएलए सिंग खंगब्रा मिनिस्टर सिंग खंगब्रा रूलिंग सुनो ऑपोजिशन सुनो लेदिबा एमएलए मिनिस्टर सिंग खंगब्रा नत्रगा ngachagi rajniti tongne na tholaiba hauji lok sabha gi election gi debu question cheliba mayam sina khangbra masi puna masi khangdabagi mami do tarak padagi neba ngasi manipur gi miyam na rajniti tawriba rajniti wala singse khare yeningdre mogi wasan taningdre na hairi ji sineba hauji dakar de di mathok tari di cookie sing na loksal laga thamkhraba mitei khulsing सिंखों चिंगा दलेरिबा मयाम से तकथोखिबा अदुगा मणिपुर बु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर की पीयू हाइजना डिमांड तौरिबा ngसागी बीजेपी की तरेट अमने कुकी की अतोपा एमएलए अहुम अमने पुन्ने एमएलए 10 की मथक्ता एक्शन लो गवर्नमेंट का सस्पेंशन ऑपरेशन तौनेरबा सु मिलिटेंट सिंग मजुदगी विड्रॉ तौथो सूचना हलेनु भारत गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट मखोगी मथक्ता ऑफेंसिव वार अम लौथोक्त्रगसु मास कॉम्बिंग ऑपरेशन चथरकांदा सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिंदु फजना चनहलकांदा कना कनानो मणिपुर फोरेलोमदगी संगसलेइबा मिलिटेंट सिंगना कनानो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना कनानो नंबर 4 योलिबा कांबुसना कनानो पॉपी प्लांटेशन तोरिबा कांबुसना कनानो दो भारत सरकार मतु मसक खंगदो कांदा मणिपुर दगी मरु फुंगना तकथुकिबा मतम दुनेबा मणिपुर की मियामना पामिके अदुदा मणिपुर शांति ओरकनी हाइबनेबा आयत नोंमै अरोबि थाकता पैसलगा मसिदैसिदा गुंडाइजम की थबकता कुकी लालहौतु होबा कुकी मिलिटेंट कांबु अदुना ड्रग करबुरा तौबा कांबुसना मितेसिदा ओजन अटैक तौब मतमदबो मदुगी मसिगी असेंबा वारीदुबु ngarang मणिपुर लाइबा अचागी कांग्रेस के राहुल गांधी ने खंगमगद्रो मांगोदा कनाना फजना ब्रीफिंग तरुंगदगे अदुगा कांग्रेस की प्रेसिडेंट लाइबदुदा कनाने ब्रीफिंग तरुंगदगे चथरिबा लानसी कुकी ना होरकपनी मे ओहुमदगी होरकपनी करीदगी मोइना लान होरेनो मणिपुर गवर्नमेंट वार ऑन ड्रग लॉथुवदगी रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया अदुगा फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया मयाम से कन्नन होनेरुवगी अदुगा एनकोर्सन मयाम तकथुवगी पॉपी प्लांटेशन मयाम अमा याथुवगी मांगहलुवगी अदु पुनमुसिंगदो अदुगी मयोक्ता यानिंगदब फोंदोकगा चथरक लाने से मसी मालियमदे लेरिबा मियोय खुदिमुना खंगनरगसु कांग्रेस की लीडर सिंगना खंगब्रा बीजेपी की लीडर सिंगना खंगब्रा असी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वही मसेर तंगांगदे मरम करिगनो राजनाथ ngang मरम करिगनो अमित शाह ngang मरम करिगनो सोनिया गांधी ना राहुल गांधी ना कांग्रेस की टॉप लीडर सिंगना मसी मतंग डाइजेस्ट लरगा वांगांगदबगी मरम करिनो जे मसीने भौजी लाइदे याम सेंगरा kan yam ikai ninge ni moi ngang manipur la kan da chaliba khongchatu akhoi mangaire akhoi di leader ne chalam bai yai but manipur gi miyam na di makhoi bu tungo thogi yengiba masi congress party ju khangdam ni
बीजेपी की ओर बीजेपी जो खंग दमनी लेरिबर राजनीति दल की राजनीति वाला सिंह इलेक्टेड ओरेब मयाम पुनम मणिपुर मियाम ने यिंगनिंग दे बहुजी सुजर का चाजर का नोमजर का हिंजरीबा हैंड टू मॉफ पीपल सिंह नोम की सुजर की हिंग मयाम जो नोम कांग सीबे हिंजल इने मधु मतेंग पांगी बकंबू मणिपुर कन्नेनब ने मतेंग पांगी बकंबू अदुगी कांगबू दुना मोइबू येनिंगदर जी मोइ मतोम क्वेश्चन तौजगदम ने अमगी वानते मणिपुर कनगे हरगदे थोलग कनगदम दे ngarang राहुल गांधी द कांग्रेस पार्टी ने ब्रीफिंग पीदे करिगिनो मणिपुर सिनी द लाकांद कनोना सिदी राम राम बगल में सूर्य न मुख में राम राम बगल में सूर्य न कांग्रेस प्रेसिडेंट न हर मैयाब्रो मरुमनी हरगा जो नाक्सेप त थांगे पर में दो अदो पॉलिटिकल भाषण ने कानदे अदो कांदे ngasi जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कनोना मैगजीन न हरिन मणिपुर थुगाइबरी मणिपुर चीफ मिनिस्टर एनपी न थुगाइनबु होनबने मदु की पॉलिटिकल डायलॉग मयाम दो ड्रामा मयाम दो मणिपुर मियाम न तानिंग देब सीएम न हाइबोर जु तानिंग द्रेब हौजिक था मापन क्रॉस तौसलक तोरबनेब था मापन क्रॉस तौरब सिबावुद लाइब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौरिब कुकी एमएलए सिंग दे एक्शन अम तलोगदे अच्छा इ नाउ किरन यामन मयेक सेंगना दुम हाइरिबिदुने अदो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिब आईटीएलएफ की कांबू कोतो की कांबू फारा का दंती पीदी अखोगी माहिरोई नुपी मसा अमग नुपा मसा अमग चटकी तमते लमदा लोमदे चट मतमदा फारा माहन की असीबा चंग सोशल मीडिया उथोक के बिरुदा मजुद मरी लेनब मीजिंदु ngasi फाव फारब्रो मोइना फाइ हेबे मिदु हेते चार्ज तौसलगा फारिब्रा मदुगी चार्ज सि थागलकबा कनानो करिनो फजना मयेक सेंगना उल्लब्रा अदु ngasi फाव उत्ते अदुगा सोमदना नोमै कामनरगा सिंथक्ते नोमै कापसलगांदा तंपाक्तन ऑपरेशन तौबगी सनेबियमा लैरिबसिसु थादोकपियु अदुगा मणिपुर शांति होनगे चाकलिबे मैजि कनगे हरदी कांग्रेस पार्टी सोरो बीजेपी सोरो अतोपा पॉलिटिकल पार्टी सोरो मागी पॉलिटिकल माइलेज लोंगनो होनबदा इलेक्शन की खुदोंचाब लोंगनबगी मक्त चथरिबा बासन मयामदो तोखथोफिरो फील्ड थोलो इमाय बेनिसिंग अवाबे येंगरो खुलंगा की खुंजा सिंग अवाबे येंगरो हौजिक इलेक्शन की मतम नते मणिपुर कंदबा यारोय मणिपुर लेत्र मतमदा खोने इलेक्शन लेफ्रगा मिहुद ओइना लागा मिखल दु माय पाग मिहुद ओइना लाग तोइसि मणिपुर लेत्र मतमदा कदाइदनो हौजिक लेरिबा फिबम जिदा खुलंगा प खुंजा सिंग पांगन खिदंग सोंदर मतमदा कुकी मयाम हुथरगा इम्फाल योंना लोइना डोमिनेट तौसनगेने मितै सिंग कदाइदनो हौजिक लेगिदबा खुलाई फंगे मीना मतिक चारे मी फंगे मीना ngachagi kuki sing ne henjen gere makhoi mayam ne hupchella kande attack torpa matam dabu tampak te le mitei sing kadom no chielegi lot ka derba kadom chielegi hingedori se masi political party leader sing na rajni tori ba kambu sing na ubangam they want their political benefit simatham jaki हजिक कनो दलाक चगे ओजा किरन दलाक ओजा जलवयाना सु यामना मरिक चुमना अखोय थंबी खे ओजा हाबदी अखोयगी पॉलिटिकल ड्रामा से नतबा इलेक्शन गी माय पाकना होना बनतबा अखोयगी लेदिबे से इरेस्पेक्टिव ऑफ अखोयगी रूलिंग एंड ऑपोजिशन पुन्न पुनजिला हारा कांदा मणिपुर गी कनो से इरांग से हाना कोहनबा नेमहनबा शांति पुरकपा तफम थोकपा दरकार ओइबा थबक तो हाना पांगथोकपसिनी अदुगा अखोयगी लामीबा ngarang dagi chatpa hogi ba koi kano gi bara joro nya yatra gi kanina luting makambu sing su koi manipur da thoi ba thauto watok sing fajan digest taw da ba hai tare atuna koni yengom matam da political mileage ki damakta akoina changsilak ma cha amo urak ba hai ba tare soi matang gi oza gi su mot khar phong tok pyo chume hojik thoi ba pot se koi gi state ki issue ba ta ga su indian government gi pot yaw da su yai have a pot si ka seng na ga state government na link na lai tar ga di board ruling na opposition lai tar ga di atopa min khutsin la ya ponte ba ta seng na koi na entire north eastern horga lai ba Myanmar ga tainer ba border pillars sing si hor lai sing fencing kharani har ko matam da Mizoram government na
चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट ओपोज तौरी मखा तारकोदा मखोई मिचंग संग खोमनरिब्रा कइरो नागालैंड गवर्नमेंट ओपोज तौरी मणिपुर दा तसेंगना इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगी नार्को टेररिस्ट सिंगी चंगजफम लेखफम चाभम अरु नेशनबम ओइरे हाबजी खंगरबा पोसे मसी कोई फेंसिंग दु 300 किलोमीटर दु खारने ना मणिपुर की तरको पोदु खारक तारगदी 390 किलोमीटर अदु 90 हांग तारगसु मदुगी पोतु खर मखै फगद्रा खलबुदा अदुम खुथिंग लेसु गाय तसेंगना कोई इमोशन दा कोई हिस्ट्री की तारीख लेप यादे हाबा पोत लई अदु सोना कंददी कोई इमोशन लेप लेप तना कुकी की सिंग हेबिचुअल लायर्स मैम ने हाइब सिंग सिनदी मखोगी तोंगान तोंगान बे एंग्लो कुकी वार 1979 केनो दा अदु पीरी मोइना एंग्लो कुकी वार की तारीख खरा अरगी सोमना कन साजनबा मोइ हिस्ट्री अचाबा मैम अमा सेमना खोतना मेंगतना सकतन तौरी अदा वी आर द लॉस्ट डिसेंडेंट ट्राइब ऑफ इजराइल काइना इजराइल ओरिजिन हाई स्वाइदा मणिपुर सी तौ तोंगान तोंगान दु खोई स्वाइदा सोशल मीडिया दा खितंग वा म थमुबा इवन एडिटर बोक तो फादन पुनना तौबा लो मैम आईपीसी की सेक्शन मैम अमा मदु पालगा फाइ अरु होजि कुकी की नुपा मदु साइकिल दगी नि करानो सोलोमन कवे है दो पुंगांग नांगबा सिदो मी नते मैतैनी मैतै मी नतब मैतै मरी सिबदा करीगी वाब्रो काइन तौदना हाइ वाफम सिंग मयाम सिंगसे आइगी पोतदी मसी अमुक्तंग चपचाबा परा अमा सुंबो मयाम सिंगसु तंबी मथौ ताइ माकी पॉपुलैरिटी तालिब्रा नत्रगा मागतु मागी जाति खतंग नुसिरिब्रा नत्रगा मदु मिरक्ता तिलोइदोबा मफी थोंगना लेगदबा केनोदा जंगल दा कैदा लेगदबा मीगी वाखल्ला मदु खंगरे अदु मदु याम कन्ना हाइद्रगा सदु वाफम मयाम सिंग येंजिबदा का लै अदुवा इमालेबा कनसि हाइबा तारगदी इमालेबा कन्नबैदमक्ता इसाने इसागी खोंगदा थांग यानसनजबा मानब स्टेप मैम अमंगसी थेंगनरि पोचे मसी कोई थादोकमिनबा चुमे अरुगा अखोइना सूगी केमदा लैत्रे अखोइ याम्बा कनो लोयान जो हाइबे पंबिरो लैत्रे खंगबा कुकी मिलिटेंट्स कांगू सिंगदो ngasi kari government of India na Manipur state government ide handokre makoi ani dugi mathakta thamamba sugi kano do koi de handu ena haigre mamangda oji hanjan laule koi tare government of India na kari kallaga thambno haiba potsineba swaidadi Manipur se koi taseni India ne Myanmar ne China ne ahumgi international के एरेना दा मखोई मखोई खुकन पांगन बना द्रगा मखोई की कनो तोंगनर को मतम दा बली की हमिंग ओहेलदोब्रा है ना कोई ना हाइब पोचने अखोइना स्वाइस ददी अखोइना तसेंग हारेगदी शासन कमाइना तौगनी अरु शासन कमाइना चलाइगनी हाइब पोतु यामना खंग मथौ ताइ लाइला सुम हाइत्रगस अदुगा खंगद्रगदी अखंग सिंगदा हंगुस मथौ ताइ अदना इलेक्टेड मयाम मरकता हुजिक तुमिन्ना अदुम हुजिक थोइबा कनो सिदा अखोई की तुमिन्ना लाइथोकिबा इलेक्टेड मयाम अमा नुपि नुपा मयाम कोइना उरि अखोई स्वाइदा कापोपीदा मतमेना पीगरे अरुगा इम्फाल एरियादा पिरमदे राहुल गांधी हाइ पोटोक्से ngasa iyam loyan habi koina hai chamano makhoi sidi tasengna makhoi ki political institution singdugi political mileage kar phangaga di makhoi khudong chawa kar phangdu orga de na koi gi mi sing si vote ne hena mi gi adugumba social iba aduga human rights ta singna iba aduga tasengna haraga di tungi generation phabu mutpa yana leiba pot tu bok gi di makhoi gi chokri makhong tek tanaba chokri kannaba chokri masing yamna thanaba aduga makhoi gi institution adu kalli phajai mayamna yai haibena badamakta madurna hena importance piba wakal thadaraga kok thadaraga leiba hana sunaba mayam si thoine importance lo do man base ai khoina maju politics ki licit ne na ugrabni na politics ki wan thok sing asi de lana halak padagi politicians sing sina politics ki games jam thi chana rak poduna madu ki pod mayam na tukot chawa hangoi bom phawe aduna hojik civil society organization stakeholder mayam ma satra organization mayam youth mayam ma ngasi politics yaw bodakar oi haina ngasi makeup tholok pa ma laiba se kari gino hare kanda ai khoi ta sing na politics se yamna patna khalubudo masidi politicians sing yamna patna sana bagini politics cyber ani hiram khudimukti yaude be ade adu any toiba ongoing conflict situation asi da sing na hagadi masigi chapchaba solution ma prokodo political solution mam mathau tai conflict sigi resolution ama ngasi पीब ngamdana masigi chap chap resolve to ngamdana leiba haibasidi masidi government ki weakness ne haibase masidi any praja amada any ordinary layman da hangor su harka do poni thoina laror do wafam ne na ithamjage adu masigi weakness oi haiba posida singna ra kanda ngasigi lenghakna praja miyam na ekoi sole haiba taragadi ekoi gi ipangal thongna sakti mayam se praja miyam gi damute koi phukto ka da masigi posi ulage hena makoi na upirak pa mathau tai swaida ekoi na bulau da lawba ekoi na makoi da bukjade chaibidu masigi solution por oi haibse koi ju khangda but अखोई की पेन नब मयाम सिंग से प्रजा रिप्रेजेंट तौजरकांदा प्रजा मियाम की अदुगुंबा खोलाव मयाम सिंग से लेंगा की नाकोंगदा यौरकांदा लेंगाक न मसिगी खंगत पिरकांदा मदुगी अचुंब थबक खरा प्रजा मियाम की तौबिरक्शन वना खल्लकांदा अखोई प्रजा अमा ओइना अखोई की तसेंग कॉन्स्टिट्यूशन ने पीरिब प्रोविजन सिंग मनुंगदा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए द पीरिब मतुंग इन अखोई ngasi wafam खरा थमजबवानी मसिदा यामना चुम्मे यामना हाइरे हना हाइबी wafam नते स्वाइस ने अखोई हाइसे ngasi अखोई ngang
से तानिंग दबा ताबिंग द मैम लेरंगने बा अदु तागदी मणिपुर की होइना मणिपुर कंटेक्स्ट मणिपुर हिस्ट्री दा एकोइ मपुंग पाना खंगद्रि बसे हेना खंगबा मैम हम लेइ बसे एकोइ स्वाइ दा हाइजनिंग मदि पॉलिटिक्स का हिस्ट्री का यामना मरि लेनन मथौ ताइ बट अदु हिस्ट्री खंगबने हाइना खंगगसु लारिक हाइबने एमए नि एमएससी नि बीए नि बीकॉम नि बीएससी नि हाइना मैम हम लेरगसु मधुगी पोट की मागी लारिक हाइबदन नाकल अम लेर कांदा एकोइ पॉलिटिकल कैनोगी प्रैक्टिस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस पॉलिटिकल प्रोसीजर सिदि खंगौदब तारगदि एकोइ लेंगाक सासन तोबो सुया यारोयबो अदुना एकोइना हाइना बलै स्वाइदा द टारगेट मस्ट बी वेरी सिंपल एंड चैलेंजेबल thought must be very pure and positive, then it will be always be meaningful and beautiful. I would hoji conflict talk matam swai the oiganeva. Masiki mayam sing sa equina a singing mato tai. Aduna equina swai the isagi sumang sitna, migi sumang silu yaroi. Aduna equigi isagi when iram them the toy mayam the Nasidi and Bio, Manipugi Naha mayamama, Masi turning those young hands and Masi Hirani and Hibis Yarong and Yamaba. Naha mayam magi punchi se, Nasikari, Wigado no Hibis equayamna, Aruba Potam Wede, equi Manipur can never the Mutaniana equina the sing Harigadi. Every equity life situation me am say equing a city ishana mato tai any mistake me am my question talk about some don't know what tanzas equing lower than loving the government cut the Tyson Libya or Hana equing a city government mercenaries police paramilitary forces BS XYZ me am say sole Makona cookie they going out to Moidore Hina that's saying even Mercedes that could the Kulai Baidaga Tawai Kubak the Harpaganda Lanting of a Yauriba at the sing me am sing Naha me am sing say Makui Punsi future cried no अखोई सिगी पोट से इलेक्शन से लोशंग्रें खलसी इलेक्शन से हुजिक लेरिबा बीजेपी गवर्नमेंट से माइ पाक्रें खलसी अतोप पोट अमना पाक्रें खलसी अदगिदि अमु मणिपुर दा पीआर लाक्सलेन खलसी अलुगा आइबन पैरामिलिटरी फोर्सेस में तगादना चाइथरा थादरा कांदा खुत लो पाइबदि यादि हाइबा पोतु रूल द लो द कॉन्स्टिट्यूशन दे पुल्लगा पीरगा लेरिबिनिना मदुगी मतुंगिन यूथ में आम तखाइर एं खलसी अदुदि अखोई ओइबा सुरोल में आम चारोल में आम लेतनबै दमकता अखोई तसेंगना कम्युनिटी से अखोई इंडिजिनस पीपल और जमसी मुट खिनबगी अदुगुंबा plan to hidden directors me amama akhoi ta sengna lenga ti yobi singi damakta marum dasu natragan opposition nei ba singi marum dasu leirabra have questions e akhoi swada parjamon toninge adu dagade akhona swada rule of law law sanagadani law la hengadani law leiri adu tawri hen law me amje rule of law se masi la hen ge haiba taragade akhona law du bu senggodru kangu law du bu ngak senggodru kangu ngasi lenga londa ngasi semilon phaganabada ngasi aduga kunai lon sembada ngasi adum mayam singji semna ba damakta akhona legally elected person me ama thagat laga leibu sing se makhoina chap chaba makhoi gi responsibility sing do law kanda moral singi manghandana moral responsibility sing masak chengna mayek chengna praja miyam da olaba matung da di ngasi gi sugi khoi manipur kan mangangani natagadi khoi gi rahul gandhi gi masi gi release na masi divide togodra unite togodra manipur na khana bagi topic khana rak patara masi gi posina khoi gi yamna fruitful oiba amicable oiba solution amta porpa yaroi masi gi posina di oina masi onana charkiba taragadi mai chak potu da amu ngasai aina MLA tara do kuki MLA tara including the 2 minister out of the 10 MLA ado out of that 7 ju BJP den hai adu moi tara do ngasi mai chak ko batak ta mai chak na ba haijana ba tolo piraga thami braina ngarang na handing khona law ba horoi ba ngasi jo haijari wafam sing sigi follow up oina action na mana masi support to boina madugi potu da Rahul Gandhi gi visit sino oi gi su yai maramdi welcome to Kukilen haiba matam da ma khamba legide aro mayam du harau te amna bus chamina khop lam sang ching chatli adugo akhoi swai Manipur ki jaga kharada karam jaga da government permission pidragasu adum khongjom dagi permission pire asom dagi thawalom dagi haina lakhiba potuna ngasi adumba mafam da wafam khara makoi gi tawan ba leader na media da piramaga madugi BJP na Manipur thugai dore entra BJP si tawdre thama panjangila pot si tawre haiba pot makoi ju khangi ekoi ju khangi madudi ground reality do aseng madu mawang da taraga leirabani adubu masilo shina madu ekoi na si plan tawri si tawgi khali si tawdori si tawba haure si tawgodoni hana haiba poti ekoi sa thamiram dabani na ekoi praja singi thamo de adum yam nuai taba tason masin atum bana thillaga leibadona ngasi di valley da magna la akana jaga singi mera pai civil society organization stakeholder mayam ji unaramagi tanja ama pidribra lawdribra lawbangamdribra natragna masi karino congress ke against praja mayam legibna ra natraga BJP tasengna government ji ki dana madu thokpa gamgidra haiba question mayam tawan praja manung da hangri posting ja ama oijerga su asom nakanda ekoina law chana de masagi oba kuki loga government of India gi ngasi pullaga leiba law Indian law siga yaikhain raga leiba pamba aduga masigi adum kuki law versus India law na ina he haijaba Indian constitution piriba law haijaba sigi law chana ba jaga ni chana na hona bani haiba
कांगपोपीदा नद्रगा मोगी परेंगदा मखोगी अदुंबा जौ कम्युनिटी ताबा कुकी फ्रुट ताबा जगह सिंग लेबा मी सिंगदुनादी मदुगी पोतसे मखोगी लॉसी इंप्लीमेंट तौबा हौरे तौनो होनरी हाइबे पोत अदुम लेरिब्रा हौजी अखोइना सुंबा यात्रा असना मरम ओइरकांदा तसेंगना मणिपुरदा ngasi अदुंबा तंगदु लेतादना मयुम थादो ओकांदा लांजेनरगा लेबा इनमेट्स मयाम अमना ngasi कपिबा अरुगा मसी मसा मसागी लमदा हंजनमा ngamdaba सुंबा मयाम सिगी हंजनना होनबदा मसीगी यात्रा असना क्या मतेंग पांगदुरी हाइबा अचौ क्वेश्चन लाई अदुना तसेंगना तोवान पॉलिटिकल पार्टी सिंगदगी यात्रा असिगी अगेंस्ट मयाम ngangnaba मयाम ngasi viral loiba मयाम अखोइना ngasi जु थेंगरी सोशल मीडिया दा ओइजरसनु अखोइना स्वाइदा मसीगी यात्रा असि फत्रे यात्रा असि सो तौदे हाइबा वाफमनि नते यात्रा असि यावरिबा कांगु सिंगना थमोइ सेंबा अमखतंग थंबिरकांदा अखोइगी सोल्यूशन सि ओरि पोरकपा याय हाइबा पोतु ओइना मांगना थंबियु हाइजबनी अदुना सिगी पोट मयाम सिंगदा अखोइना ngasi गवर्नमेंट अमा लेरिबा मनुंगसिदा तसेंगना अखोइना ममांगदा अखोइ तोवान चैनल सिंगदा ngasi ngrang de khokhnabdi yawgibani da ai thamjagi wafam amakhatanga thamjage Rahul Gandhi lakpagi masigi yatra sinnabai damakta de Congress ki leaders mayam amana CM unaraga chatlaga faminraga magi bangloda wa tanai swaida piramo habda swaida piragani adu si na condition do and dance mayam ama pirakanda ngasi relay mai pak dum chalangi aduga somna kanda ekhoigi lamdam se thoiba mai chaiba sigi waroishin oinabai damuti Congress na oigera aru atopa kanona oigera any xyz individual oigera masi lebak nungsiba sin oigera ekhoigi media da paper da ekhoina ngasi laujari bismane khar laubu natana chapchana madugi ting thongno honaba potu ekhoina udaba se masin laibak thi aduna ekhoi swaida political party political leaders or so called social workers mayamna ngasi toribo posting se isa gi vote kaba isa gi institution mi khare yam kaba aru isa gi institution gi pandam dukak pangal ore misi mina yaugera khotkera ekhoi da thoina importance leite isa gi party gi principal sing duda manungda ekhoi tongan ba khudak tholokpa issue mayam singsu divert tauthokanda madugi issue dubu namkharaga namsillaga madugi potra phajaba waiwatana nadragana ekoina tawdo pandam singda ekoi thambada maru eba pandam de party gi mi kaba कोई सरकार पाइब सिंग मथक पाइब ngамद्रगजु कोई अचौब रोल दा सरकार निकपा सरकार तब असोइबे थीबा एखोन तब असोइबा सुमाइन खुंबाने लैनब तारगदि बट रूलिंग एंड द अपोजिशन अनिगी मसक डेमोक्रेसी फजै हारे पोसे फजनिंगाय लेते अदुना बट अपोजिशन अमदि रूलिंग गी अदुगी खेनबगी मियंग थादो पेरकांदा ngasi मणिपुरगी अपुनबगी सक्तम ममा सागनब होनबदा पुन्ना थौदांग लौबियो लोइना ngasi थोइबा कन्फ्लिक्ट सिगे रिजोल्यूशन नमा सोल्यूशन नमा अर फॉर एंड ऑफ जस्टिस प्रोग्राम कन्फ्लिक्ट सोल्यूशन होनबदा isa adumba political powers political parties singdugi madugi mercenaries sing magi leiriba mayam singduna season nabira kanda madugi power sing du fudo pirakanda masigi adugumba manipur praja miyamna nangiba awaba saina saiting mayam sigi layengba or masi phanna honabada isa gi diet sing du lokhat pi loction lobiu nadragadi ekoi praja sing se hen waba aduga masigi amuk khanna asa uraktaba manipur da aduga irang tholagasu asi ana yauragasu ekhoina atai oina praja sing no dum torga leiba so called elected politician leaders mayam sina ka khar matungda gari da flag post thet pa matunga ago security escort personal khar lawra kanda kocha chatpaduna hena importance oina lawba aduga ai imung munungi miyoi singda sar madam haiba wahi ji kauna ba tana bai damakta adugumba nga ki materialistic world tawra kanda masa gi dynamic properties mayam ma lepsin nabagi pandam thamakanda bot lepok pa bot komba interest aduga sening halan bada yamna achouba role ama lawra kanda makhal makha kaya gi adugumba mawong da madugi interest halan ba ain thadagi ba sendugi profit tanabai da makta leira kana bot lepok pa miyam gi seva tawbugi namada isagi nungaina ba lepsin na ba taw pot la agadi manipur manimakha tamna ekoi praja singsina constitutional period provision constitutional right safeguard protection mayam je lugal loina na ekoi hingbang amoy aduna masi poche wakal khandamina rakanda ngasigi lebak se thoiba thodo watok singsi waroshin mo porokpada ekoi isagi chu achouba responsibility sing lei haibase ai sumain thamjage thagachari oza ne amna marik chumna thambikre oza loselakpasidi ai kanoda oza loya da lakje ke oza su tentakna oza losenda koigi ima lebak se kannabagi damakta koigi sasan pairiba singkina isagi on benefit ki mideng degi natabida koi thamoi sengna lebak ki chongthoktuna kanbagi matam do hendokna oire haijabatare matangista oza na losen boina tentakna oza ga phongkra thambi Imalibakan bahib se khoi punmaki ahan ba priority lege dong si minister wagera government wagera opposition wagera haujikti masi moi sind pahai jebi wane imalibakan nanabgi damakta ngasagi makhoina kari tawrage se yamna mayik sengbam to utpangam tri hariba
mayek sen utpadune mathokta redi ngarang chief minister N Biren na ai miam toina halakanda aina tumi yengling pote mayam marta isul lan jong pu jai chief minister lan jong pu na tiro mayam na ngai risi lairiba state forcing gi mapang ji hapakanda tongan ba por firakanda kuki militant singbu sogaliba central force kambu takthokkiba kuki militant singbu makhoi mafamda hananam gi makta mass operation chathaba akhoi state force state command wojnu IRB wojnu manipur police wojnu natraga manipur manipur rifles wojnu lairiba mayam je torokanda kuki militant sing takthopa ngamdri simaram karino question ne adu waragadi center na state government the kuki militant sing takthopa yaroi habagi akhanaba yamne confidential oiba kainoma order torga leirabra habagi question ne asi akoi khakna haibu wanate manipur gi miyamna civil society organization na imai ben maira pai bi singna punamangna hainerbu wafam neba mase academician singna su loina hangle wafam manipur government na hoji tuminel risi central government ki tongan be instruction ama kuki militant sing gi mathakta khud thada ba haiba adugumba kuki militant sing gi mathakta operation to ya da ba haiba instruction am leirabra haiba instruction dugi manungda government ga central government ga suspension of operation tongnariba su tongnariba kuki militant sing se central government ngak tuna thamgani mogi makutta state government na mogi mathakta state government khud thaba yaro haibagi wafam ama with arun be agenda haiba tare ne adugumba leirabra haibi question jine hoji mayam angije aduna sigum mayam se toholo hergadi manipur santi we helke hergadi congress wojnu enga sadi hajeba adagi BJP su oisnu mayam punamakse loina manar kanda aina kuki khangna chanaragana kuki yanaragana kuki koktare adagi mana mitei yanaragana mitei ko votare nakan ani si kamai tong santi to santi purukna bhonagade santai to gadage madu leiri birang je matau kamdongna losan gadage habagi madugi effort sama political party ki photo वगैरह राजनीति गसागी वाला मगी leadership मगी political leader मगी मधु effort वगैरह मधु मणिपुर द लेबर राजनीति दोलम तना मसी तौद्रेब political leader amten tौद्रेब ngang haki makhoi ki pangang bang ainga sai hajariba makhoi ki political benefit phangna na hona bada thabak tौलेरेब kanana kari tौरगे yengbiune hoji kanana kari torgi political party any leader amatana hoji manipur kanana kari torgi yingbiu miyam je hoji khangbang amaktrabane miyam sina moi onsil oi haninga suliteba aduna thani pal hena safam thakpam khangdana manipur thugaina bu hona pingak sela wajari ba miyam dugi thamoi de kari khalumgane kana gumba kharana asagi panganga bu wani phamung de hipaga moi kari tawni manipur miyam ki demakta na lebak ki demakta manipur thugarane na toribe sida moi contribution karino question lang nagani mamase question compulsory lak nagani aduna political opposition woro ruling woro shanti purang na ba wari sana na ba madugi mechanism madugi policy ma yam thuna yapiro manipur miyam ki demakta khoi rajniti gi lusing ba moina political leader ma moina khoi le risini aduna manipur gi miyam je shanti hanjalakani haibagi madugi commitment pibangamba political leader ne ba khoidagi mathok ta rese ai si haru losan jage gachireuza ai losila poina oza kiran su tentakna haija batare ko irang seida athobada shanti purakna ba haitare tawphom thokpa akoigi laidiba kano singsina machinery singje mapung phana sejinara kanda akoigi yamna athuga matamda lebakida ingtapa shanti ba pot purakna bai damakta jana su ngasi kano sigus mari lena wafam katang tentang thambiyoza peace purakna bagi damakta de koina aina hanjan haija ba wafam natana makhoi sumaina gyanmen tadaba political culture ethics adugam yamna unethical conduct chathari ba mogi MLA tarase
मसीगी मथक्ता चप चाबा एक्शन मान लोखप मथौ ताई अदना हौजिक मखोइना ngasi iriba in home minister gi iri wafam sing more gi police commando sing ade state police lawtho gar haibase maji hui ngaur adi huibu thine na kirakpa male manandi huji update torpa news amada manipur news update group ta hai tareko ta sengna huji koi gi marup SDPO adan hatkiba kuki koi gi philips khongsai fare na haire aruga makhoi gi kuki gi oiba moigi kenoda WhatsApp group ta makhoi philips khongsai amadi ngasai gi thangmilan si yaw taragadi makhoi phagre adam makhoi du emin sing remove to na to mayam viral oi yawrai subject to correction ji kyam chumnu khangdi aduna sumaina khoi gi hui angaw mayam je sum tam tam na manipur police commando na manipur police na phaba horane se makhoi hana last ka do da manipur police ta so wo oi ba yawram mi na mo MLA marakta even clay kongchai ade na clay sorry khoi LM khauti yawram mi ko DGP oramba madugi potuda mo yawbrina madugi potri mana khangma khra leram gani para ani habje aduna makoi in home minister manipur police lawthon taksil lai je swaidani achakpa mai phi na kuina kumna wa uno waina ku pathamba ya de haiba dugum na ngasi tholai bu singai aduna makoi yam emergency oina makoi gi sidajita NP gi thomi ani Philips amadi thanglen fakhre haina ekoi group ta yaw sing da madu yawrogadi emin no sing kakthalo kaina haire iba siman news subject to pot mayam sing se masumaina ekoi ngasi irang horiba sing tana na faba adugi mathakta makoi kanani injali kanaga chamini haibse mek sing khangdokpa loinana constitution ki provision sing da or taking da or ekke mathugina or lorokan lebak miyang goina MLA orakana manipur khunai apun bagi ona tawgani haiba kangu sing asi masa ki constituency dugi masa ki furup ki oina thabak torakana madugi potuna democracy ki wahan thokoina hallakanda maduno lo oina makoi makok tholok sing chanani na khaliba arungba LM khokti hoigumba aragi se 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏𝗚 hoigumba mami ta pallabani ko moi MLA tara sing ko ningjeng sing moi mayam sing se masigi post sing jahana chapchana manipur gi assembly gi secretary na su aduga madugi committee leriba sing na su privilege legislative committee no su makoina lokhaliba thabak sing athu matuina lokhatla kanda madugi sing se example oina chapchaba praja miyam da khangal laga punishment sing pidragadi aikoi swaida honesty sincerity transparency accountable haibse masigi mayam je khoi ubu phangoi adugi mathak tai khoi na humanity equality liberty peace and justice kaino da phangoi na ai si harga thamjake अखोगी अतोदा शांति हंजलकना अखोगी लेंगांगसु अदगिदी पुनमकना हाइबा तारे अखोगी पॉलिटिकल बेनिफिट की नतबिदा मांगदा थामकांदा कोई शांति पुरकपा इमालेबा कनबसिना अखोगी अहानबा कनो प्रायोरिटी वन थामकांदा कोई कन्ना जंक्शन मिनरा कना थुगु मतमदा शांति पुरकपसु ओइसनु लोइना अखोगी होजिक होजिक लेरिबा अखोगी प्रिविलेजिंग सिचुएशन सिदा लाना चलकपा अदगी होजिक उजान सु पनपिरे अखोगी एमएलए तराबो ओइरसु मबो ओइरसु खुतकता अखोगी लखत फंथोप एक्शन जे लखलकांदा अखोई याम थुना प्राता मकाना जस्टिस पुरकनबा होनबा शांति पुरकनबा अचुंबा खोंथांगा जंगसिला कांदा अखोगी थुइबा सिचुएशन से थुना लोइसनपगी अदुगी कनोदा ओरकपसु ओइरसनु थम ngasi ga koi gi discussion gi program asi matang asi lojare ngasi ke koi kano gi north east dialogue pu discussion saru ya biduna mapung phan biki ba koi ozani bu khoirom loyalakpa editor Naharolgi Thoudang loinana oza Dr. Kiran Yendrembam advisor and SBHF Delhi social activist ozani ba mukasona north east window gi maike degi thakachai ngasi gi onadi north east window na santhok chaba north east dialogue matang asi lojare meeting tabir ba puna mukahana khurumjari